Uno Boniface Gikandi ni wadumira na baya muthuri ucio ugwitwo Mukuria thegio muno ni ngutunengera Njoroge wa Githiji nigetha amwethe tabarira-ini ya urimi oke arie maundu macio tuona makoni urimi wa itunda riri rina mbeca riretwo ria avocado. Clement wa Kabufua Kanyama kuma Mbeere North arajira nyingire ngari ya Neno Sacco ikujiga Oebu nigetha ndonye itura ria Runyenjes tushire na mheshimiwa Eric Mushagi Kareba narikitie gukinya na maundu ma itura ria Runyenjes wakang'ethe no age kumamenya wega no we muteithiririe na ciuria uduma na mawoni na namba yako ya SMS guko studio ni 22488. Mheshimiwa Eric Mushagi Kareba nowe muikareri gite wa kamiti ya wira kana Labour thini wa bunge ya bururi athurirwo kuria Runyenjes na tigiti wa kiama kia UDA na mukurikana githurano kiu UDA ya hatire ite ciothe Gikuyu, Embu na Meru. Mheshimiwa Githika rucini na karibu sana. Ni kwega muno na thank you muno nigukorwo ni guku kwa Inooro TV. Good. Ndierigite gukorwo nikuo ndwirigama no niracudagiriria muno muthenya ucio gukinya njoke mbuke guku ringi nikenda twarie na mwiroreri na muthikiriria wa Inooro TV. Karibu sana. Yes. Niganaga riria andu a Embu mokete guku ngamenya turi o hamwe itura ni riega mucie kuhana ate? Muci ni kwega na constituency ya Runyenje ni mbega na mbura ni mburu irarite kiura in most of the places na tugacokeria Ngai ngatho andu ni kwara marara andu mai busy muno makiara andu akwa marutaga wira tene mabariririe migunda tene na riu kabinda ga kwara ni gaka na nigitumiru mai migunda ari makiruta wira ucio nikuo nirari muthenya wegoro nirai kuo ni undu nindirerirwe thini wa itura riria nie naciarirwo ritagwa ria Gatumbi kwina outbreak ya kwina murimu andu mararire nyama ina murimu wa anthrax. Pole. Na murimu ucio ni murimu very dangerous. Ni murimu ng'ombe ithinjitwe na anthrax germs icio ni ugwati na ni sprendaga a distance of like 1 kilometer. Riu mundu umwe ni urikitie gukua tagwa Sami Ndwiga wa Jesse na nirakinyia ndomaniria kwa ya pole kwa family ya Jesse na specifically Sami family ya Sami magena vinya kavinda gako ugo karito na tukiraga na andu aria marire nyameo ni tondu andu ni engi marire nyameo actually nerirwo andu 70 magurire nyameo in cash na andu engi 130 makova ya nikenda makariba magia mbeca kuonania angikoro muci umwe na andu tana iyo ni approximately 200 times 4 and 800 mai at risk ya gukorwa mai na murimu ucio no county health department ni respondete ya tova ndagitari na nurses akuvesa na ndawa cia gukiwa na cia ku prevent tondu incubation period ya anthrax ni 7 to 10 days na uyu ni muthenya wa kanana ugo turera mundu guothe ungikorwa arire nyameo etikire neguo pole sana athie thibitari pole sana aria matigitwo na aria me thibitari pole sana mheshimiwa. No atiriri nigetha atumio horo-ini ucio undu ucio wa ati andu ni meguthinja ng'ombe na muriro na makamiria uratuonia ate uratufundithia ate? Andu marire nyameo ng'ombe yo ya thinjirwo utuku ugikia na mwene ng'ombe yo egwire ng'ombe ya gamba gugikia aroria kio na ng'ombe ta kwerenda gutigithana akina methinja kiongo riu in the morning andu aria maokire kugura nyameo ya thinjwa na ya thimwa tondu aria maokire mauririe kana nthime makirwa ni nthime magurire matakumenya kana ng'ombe ina murimu uguo tutingiuga ati ni marire nyama matakumenya ni nthime marire o magiciragia nyama i sawa na actually aria niracemanagia na over dispensary maraugaga nyama iyo ina murio muno ana ni mara makigwa ya endo waru tondu ya endo tuega na ya ina murio muno no yo uvoro wa mani ati ya ina anthrax ugo turera andu matikare nyama ita nthime na itikathimwe ni andu wa ugo tu nyama ni magure nyama busheri na nyama ina nginya muvuri wa mundu uri othimite. Meneguo. Yes. Good, thank you muno. Dikana kwanyu ira Embu kurari maandamano?
Mheshimiwa Karemba mutina handamana andu aya mai busy muno makiruta wira wa kuvariria migunda yao nikenda makona kindu gya kuria ebu kurai na thayo actually nikuo nirari most part of my day kwambiria mathaa 5 kuthii nginya utuku wana kwa maramakaga makiona TV ri kwi andu ate mai busy muno magikia mathiga na makigiragia methori matia gas na magikagua ngari cia police andu aya mbu mai kam na mai busy haya no makiage kukiandamana no Nairobi capital city ni kura kiri na maandamano na kura gitindo ria kuratindire na rimwe ne kwiragwo hi Nairobi ngiathi muratare bururi wa thimurai Mheshimiwa Karemba no twende kuigwa maoni maku iguru rigie maandamano maya ma muthenya wa ira maundu maria andu Azimio marauga ni kihoto kiao hi na inyu mwana wanyu ria murauga na njira nguhi uronire atia giko gya kuandamana nie maoni makwa ni ati maandamano ti kindu kiega and especially maandamano mama maratongurua ni mutongoria wa opposition Raila Odinga na ni kuvenereria Kenya akimera ati maandamano magakorwo mai mathayo na riu biashara iria yatigagia muno kuria Kisumu muthenya weso the day before yesterday yae biashara ya kwendia mathiga magwikia riu maandamano andu mathiete maandamano maina mathiga maandamano mau mangikorwo mai mathayo atia riu Raila Odinga no veneti ya Kenya ati ni akuthondeka maandamano mathayo na guti maandamano mathayo andu maumagira na mathiga na ni gitumi niracokeria minister wa internal security Professor Kithure Kindiki ngatho ni undu wa wiroria ke vamwe na security yake ya thigari cietu mbuto yake ya thigari irarutira muthenya wegoro na nituregwire twakena tuona nimerutirite kugitira andu wa Kenya na ku make sure properties na mioyo andu wa Kenya salama uguo heko kwa Professor Kindiki na heko hata kwa rais wetu William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni undu wa gucommit mbere ya mwingi ati ni makugitira mioyo ya andu na nginya properties yao no ni unfortunate agakorwa kiambiriria kia maandamano mama ni mundu uregete gwitikira atike no afotirwe na twina history na history ni tu informaga muno voro wa kuria tumite na igatutethia kwivariria voro wa kuria tuthiete Raila Odinga ni magianaga na Moi asukuma Moi nginya Moi amugendagendera thiini wa thirikari yake Raila Odinga ni magianire na Kibaki asukuma Kibaki amugendagendera Raila Odinga magiana na Uhuru Kenyatta amusukuma uzio aramukinyire nginya konari amugendagendera riu ambiriretie arukite wira wa gusukuma riu nake William Ruto no riu uguo ni kuonania ati mutugo wake kuma kiambiriria ni kurega gwitikira ni muvote kurega gwitikira mundu uria votanite akinambia gusukuma uria wi wathaniri uguo ni raithi muno kumenya mundu uria wina thina nuriku ni uria votanite kana ni uria votetwe na mayansa kana anja yakwa ni ati uria wina thina ni uria wacindirwe na bururi guonthe guku Kenya na nginya nje ya Kenya ni si ati uria wanirirwa muvotani wa kithurano gia 2022 none other than William Samoei Ruto mamwe mateta kana itumiria cirastuma Azimio marurungane Mheshimiwa Karemba ni ati garama yo turo iguru maica maiguru muno indo cina goro na inyu mukigira ni mwatwirite ni mukugwithia indo cia uturo indo iria tuthiraga muthenya gwe subsidy ciari ku ni mweheririe hau atia na gitumi kiiganu gia gwitia maandamano wa mbere ni wega mbuge gutie na mundu rarega ati ngarama ya muturire ni thiete iguru na nginya president ke mwenyewe agitutongoragia ni wisi uguo na ni ukoretwa akiaria ndeto ikonie uvoro wa ngarama ya muturire no ni uvoro wa kuienda muno na kuveni ya Kenya Raila kuga ati riu ke araandamana ni undu wa ngarama ya muturire kuthie iguru ni tondu araandamana akiugaga fungua sava
ya kufungua server na ngarama ya muturire kuragenda ni atia relationship ya kufungua server na ngarama ya muturire ni riku ke araandamana akiugaga arenda kuthii occupy State House ya na akiugaga thirikari ya William Ruto ni badia na akiaragia ciugo cia kumenereria uvoro wa William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua gukorwo mai atongoria bururi wa Kenya. Uguo kwina maundu mairi maivo, kwina ngarama ya muturire na kwina uvoro wa kufungua server. Riu ke ethithite bauva ngarama ya muturire no riu tu wavugo ngarama ya muturire twakinyire vo atia tukinyite vo atia thini wa thirikari iria iravetukire. It was very clear ati Raila Odinga aigatagatiri wavo ndari na tutie gucaga akiari uvoro wa thina wa ngarama ya muturire ni gwikirira ekiririte ya no riu ndagikeno a few months after elections ke arari uvoro wa ngarama ya muturire na nie nirona he uvinga wa kirathi kieguru muno gukorwa video ndaragi uvoro wa ngarama ya muturire. Actually ni niraririkana akiaria akiuga andu marabweka tangui ati ni undu wa thiri na kauragia ati ni bururi uriku taithiri ya uguo riu William Ruto arosire bururi at a time kana kavinda karia tue na thina munene muno. First of all wa kiangazi tu wa thiri munene muno wa nanja. Thirdly arosire thirikari na akorereria ati thini wa thirikari yo kwina aria maikuo mavatire makumbi. Uguo ni wasa thirikari, yes, no avanga cabinet yake, no avanga PSS, anambunge ni twage nginya kamiti cia kuruta wira, lakini wavo kwina andu maratigire mamenya thirikari ni thiete twina transition maoka mavata makumbi. Na riu mbunge wira uria urathi na mbere mwingi muno no inquiries wakumenya Telcom yendiru atia wakumenya bilioni 15 ciarutirwe a few days after elections niki ya na andu acio mekaga wira ucio marutaga wira ucio makimenyaga ni atia mareka na andu acio ti kwenda mendete bururi wa Kenya. Haya thegu ndenda tume hari maandamano muheci nigetha tuthie mucie runyenjes no thina wiha kana kigiria gia kuigura server niki aikone ciria andu hinguro ikikorwo nicio mucema kweli riu igoti kwina wira uria rirutaga ya na IEBC kwina wira uria rutaga wira wa IEBC wira wa IEBC Kamau ni wira wa kurungamirira ithurano na gutangaza muvotani na IEBC ni arutire wira wayo na ekirikia na egitangaza MCS onde yatangaza ambunge onde senators onde na president atangazwa na governors na governors na wira ucio wari kogu na watho ni uvete mundu uria ungiona tako avenua athie gotiri na rio gotiri athire aruta wira wayo ria supreme ya uguo riu kwira president arugure server kuni gutera president matha ni tondu wira wa president ti kurugura server wira wa president ni gutongoria bururi wa Kenya tondu already ni muve wathani ni katiba na ni andu wa Kenya wa kutongoria bururi wa Kenya na kumenya mathina mama tu na moi ni mathira atia uguo president arerwa arute wira uria tae wake wa kurugura server. Haya good no ona ndikuga ina idea kuria server yeruguragirwa by the no corona wavu maandamano ni tondu ni troni the police ni mararutire wira mwega nake mutongoria wa maandamano mama arauga riu magakoragwa maikuo from every Monday o Jumatatu maandamano no mucho kugathi ati riu nie nani ningienda kuria Professor Kithure Kindiki tondu nike mutongoria wa security thigari iria ingikorwa cie mberutha nikenda ithie ciambe relax mucie ya ciambe irikolwe ikorwe cie wirari nikenda every Monday weo mauga wira wa kulinda mali ya raia na mioyo ya raia ni wira uvetwe thirikari ya Kenya na actually niguo wira wa mbere and na most urgent wa thirikari wa yonthe uguo professor agitire andu wetu akorwo ni tia gas iria cievo cikorwo cievo na wingi na mai
kwi mai matumagirwa ma kuminjiria andu aria marandamana mai na mwithwa mai mau namo ni mongererwe mwithwa nikenda aria makwandamana neguo maminjirwe mai mau matigane na uvoro wa gwikia mathiga andu matire na right ya kwandamana matie na kihoto mai na kivoto no kivoto utingiandamana na kivoto gya gwikia mathiga ati ukuite thiga ukiuga we na kivoto gya kwandamana na ni wega mbere andu acio marandamana tondu wiro cio mararuta matimenyaga o affectaga andu na njira iriku taru kwina ngari igoro iravevirwe ciingi cia uragwa icicio ya rimwe mundu ni wikagie thiga aurage ngari ya mundu na mundu cio aturaga muturire wake na guilt ya kwiuria wakaundu kanini gekeka euragia to gukorwa ni ngari iria ene na ringire ne thiga to gukorwa ni mundu uria wene na TVrie to mundu warwara kidogo ageciria ni maundu maria ekire neguo riu muco mweshimiwa mweshimiwa Karemba urona ta guguthia te gugathia atia tugutura o mande farai ni gwikara kana ni mukugo wa mwena wanyu kana itatira muco urona mwizo ngai arakuonia atia mwizo ni gwikara atiriri Kenya ni ukorwa ifururi wa gutongorua na watho te impunity ni Kenya ni korwa wasindwa kithurano ugitikira ni weka atia na mabũrũri maria mathiĩte na mbere piu mathiĩte na mbere tondu materuta wĩra ũyũ turaruta gukuguo Kenya wa maandamano na president yesterday no raugire very clearly Kenieka uria kwagirirwo gwikwa within the law yes uguo riu Raila Odinga ni andamana riu na mande yo ingi acokia kinyie mwiso no turera His Excellency the President tondu ni kamenyeria inako gaku sukumaga uria wavotana akagendagenderwa raundi ino ndakagendagenderwe President atwathe wega nikenda aturungamiri economy yetu nikenda wana mundu guothe uria ugaoka vuvea Raila tondu no anawe wina metho ni urona Raila no arakura mundu uria ugaoka vuvea Raila esiria ati acindwa gwaku sukuma thirikari agendagenderwe amenye maundu mau ni mavetukirwo ni mavinda aya thengio reketo tigane na ndeto icio tweterere maandamano macio mange Jumatatu ngai atukinyeria mweshimiwa Karemba niwe akora tukeri uhoro wa avocado yes itunda riri ni murarima kwanyu itunda riri avocado guku runyenje ni turarima na actually mbura iria iravetukire ni na vesanire miti seedlings ya avocado ngiri nyanya na nina vesanie na makanitha na andu mavanda na ngiuga andu mamenyerere mitio tondu nie na information ya akakorwo kwi biashara ya urimi gukorwa ina mbeca ni no itunda riri ni biashara ya avocado ni tondu ni mbere gite gukorwa ni thiini wa embassy ya Chinese na tukiaria na ambassador nie vamwe na mbunge engi arata akwa na tukimenya makondovia mama ma Kenya ni mavotete gukinya kule bururi wa China na Chinese market ina andu 1.4 billion na Kenya nditurite ikinyetie makondovia kuria ni tondu condition imwe ya kuvira makondovia China na vau kavere ya makondovia no nginya makorwo mai frozen na centigrade negative 40 degrees negative barafu negative 40 degrees ni mahehe gukira barafu na riu nikenda meli ivire makondovia mai negative 40 degrees Celsius ni kuonania ni very expensive uguo andu aria menda kuvira kuo ni mare magwa no riu ni maraukire ma relax rules ciao riu ni maretikirie 0 degrees riu andu wa Kenya ni aviru consignment ya mbere kuo na a Chinese mare makondovia mau maraugire thino makondovia mothe manavirwa China mama ma Kenya ni magia mario pio riu nie ni gitumi ni avere andu akwa seedlings 8000 na ni niramaringiriria mundu guothe wina kamweke na space ya uria wina space nene avande mingi uria wina nini ni avande kidogo na avande variety iria irendekana nikenda matuku mama maguka andu makigia mbeca na wingi cia avocado wana andu akwa makoro mai na mbeca na wananie ni mbandite thino wa mugunda kunehega uguo no ni twacoka tugwa anga ma Tanzania na ma Uganda ta magethi uguo matuhituke ni nundu wa kuvanda na wingi andu wetu ni mavande makondovia na wingi nikenda maundu makoro mai sawa undu ucio nguma ukui wario
uria makuagwo tondu kuna andu maramakua na ngari iho etagwo Probox na ndibatie ngari yo ti ya gukua matunda angi makamaikia tari muthanga uraikio rori-ini riu ndize kama kwa ngari ya Probox ya kuvitirie na andu ngari yo handu hothe hekika undu tari mwega ngari yo ndiagaga riu thina wa uvoro wa gukua makondovia ti thina wa murimi wira wa murimi ni kuvanda mukondovia na kuumenyerera alafu wira wa gukua makondovia ni wira wa marketers na andu aria makoragwo maki-export makondovia na andu acio uguo kiria maravatara ni capacity building na kuvewa information na nakora mukiarigiria ndeto yo uvoro wa mucemanio uria urae kuria Kandara na nie nimse ni mago comply tondu tariu magembe tene na vau kapere magembe maria mengi ninona magikuwa na ngunia na riu no maikagua thiino wa lori no kwina companies ikuaga makondovia mau na crates alafu enge magekira nginya to box ta company ingi itagwa Kate ikagira thiino wa to box uguo marketers acio na exporters maina capacity yo riu na nio turariria thina ti wa murimi murimi ni ari me avocado uyu ramagira kuria mugunda ri mukuire wake undu angika nginya ona thondekera nake kuma wira correct riu ni makue uguo marerwa makue na plastic crates nikenda maikinyie thokori ci sawa thengi muno hari undu ungi wiragwo wa value addition mweshimiwa ngerwa ati iyo niyo turaga mawira niguo ngetikania na uvoro ucio na value addition especially ya matunda ta magembe ntondu tariu kuria gwakwa ni gukuragwa magembe muno matura ma Karurumo ugakuthi Karurumo kavinda tagaka nginya ndagikeno marori maria maikuo ni mengi muno na marauka makagura magembe makamavira as far as kuria Arusha na Zanzibar na kuguo magembe mau matigenda kwendwa rimwe mairi mathatu magenda kuthi kuthondeka juice ni private entities iria cikuo uguo ni tura encourage thirikari itutethie urimiri ucio wa magembe but most importantly ni tura encourage investors nikenda mauke ma invest na already I am aware Embu kwina mundu mwambiririo mutambo wa kuthondeka value addition ya matunda ambiririe na ngandamia acoka athie kwi makondovia na riu nurambiriria magembe nikenda endagie magembe my dried makagurwa na wengi makaumithwa makendwa my dried na ndo tumakione mawe no avo tuna challenge tuina guo na ava nivo tungiena nginya thirikari itutethie thirikari nene wana nini ya county uvorori wa makandamia nitondu makandamia mbere maraumaga ciringi 180 kuthie 230 euro 1 kg ikagurwa between 180 na 230 kilo yo imwe irendagua 180 to 230 riu iragurwa ciringi 30 na muchaina nike waokaga kuria gwetu Embu Runyenje na Manyata ni gukuragwa ngandamia muno aokaga kuwa kagura ngandamia wega muno arimi magatigwo na mbeca makathie makari virasiana cia cukuru na mageka maundu mao no riu twina challenge ni undu wa muchaina no wengatirwe ni thirikari iria iraikuo ya county na athia acoka kwao China riu na no atwende undu ucio tutethereru ni thirikari na nie tondu sauti yakwa ni nene gukira ya andu engi especially ya kuria gwakwa ningu push thirikari kuvitukira Ministry of Trade atugurire ngandamia cietu ni tondu twerirwo ati muchaina ndavati kugura ngandamia cietu ivati kugurwa locally ciekwo value addition no twina thina na value addition iyo ni ndu gigutuma uvoro wa kugura ngandamia locally na gucieka value addition locally ukoro niguo gutuma ngandamia ciume ciringi 30 yet kwina mundu waiguraga 230 uguo na kava thirikari itwikirire systems in place either ngandamia cietu twendie 230 ciagurwa locally 230 it's okay no akoro tigurwa bei mbega wanakava mucaina ucio auke atugurire ngandamia cietu nikenda mulimi
akorwo ena mbeca ciake muvuko na vau kabere mukandamia waliragwo ta biashara to uria mundu atiga watchman gwake ndukari amuraragirie nduka uguo niguo andu wetu marekaga mikandamia no riu ngandamia irarirwa mutiri ni ithanda na ucio niguo thina twina guo na twende thirikari itonyerere wa makia we urenda Musaina acoke na ngene kuingata maraingata ni acoke atugurire ngandamia waro oke tu mwena wa makandamia no tikuria matuka-ini no nire no rona eno market ira yao haha to China Square no rera rehete rugari guku ni ronire ni auke atugurire ngandamia twendie ngandamia waro sa mweci na batana mbeca sa ndenda tuhumuke nigetha twacokererie riu tuke kuri andu agwaku na no raciraga no acira maundu maingi kuri Runyenjes na we ni we chia wa kamiti ya Labour ni tukwenda kumenya wita chia wa kamiti ya Labour uri andu aitu meguteithika aria marutaga mawiraje ya bururi na muno mabururi ma arafu wanaigua story ati mundu arathire mugima kuruta ira nja ya bururi agicoka aracoka ithanduku icio ndeto ni ngoda kuigua mibango iria mwinayo kuria bunge ni ya bururi mwiroreri thengi muno twambe tuikirie tondu ni thaa igiri twina mheshimiwa Eric Muchagi Karemba mubunge wa guthurwo na kiama kia UDA itura ritagwo Runyenjes kuria county ya Embu na gikorwo message cia itirahenia guti andu ni maiguite ta miaka iroka ti riu ta urenda gitigia kiiga iguru kurigana uria maranjira ati gitigia president 20k paunavo 2042 2032 37 there okay sasa turashokereria good netwacoka mheshimiwa Karemba twiriera-ini na gwenda ona hinya muno na gitio tuhuti horo uyu wa kamiti no yaku ya Labour ni akurora uhoro wa andu a wira na niguo nie chairman wa kamiti ya Labour na ndongorete ru kamiti yo mieri ta itandatu guo na ni committee very important nio oversightaga the Public Service Commission na nio oversightaga the State Department of Public Service alafu nio oversightaga the State Department for Labour and Skills Development na noayo iraroria watho uyu wa Labour Migration Policy ni tondu ni tukoretwo twina challenges nyingi muno cia andu kuthie kuri uguo nja ya bururi makathie makaruta wira kuo makona thina kuo riu ni turenda to streamline sector yo kuvitukira watho na ni wega ngwire Kamau tondu andu engi matiese the leading foreign exchange earner thini wa bururi wa Kenya ni te manjani te kawa te tourism ni Labour ona avocado ndirakuhiriria asa ni Labour andu aria maumite Kenya magathi kuruta wira nja aciru nio maraturetera foreign exchange na wingi muno ni tondu Kenya ni ra export hundreds of thousands ya andu makathie mabururi matiganite ni tondu video ya covid andu wengi muno ni makuire na kuja mabururi ta Australia Italy na kuria kwingi na nginya US andu ni makuire na wengi muno uguo kwina problem ya Labour na no wese andu ari uguo matiendete kugia ciana nyingi magicaka mwe kana twiri ya riu no na kuni kurendekana Labour na Kenya riu ni rathondeka mutaratara actually government ithiete gusaina a number of bilateral labor agreements na mabururi matiganite ni undu wa ku export labor negua na nini rona opportunity bega muno going forward cabinet iria musamanio ucio thirite wa cabinet muthiru last week but one no avetukirie labor migration policy uguo ni kuretwa thiini wa bunge icoke speaker amirete committee iria ndongoragia nikenda twike public participation tucoke tuthondeke watho uria ugu streamline sector yo nikenda mundu wa export wakana athie kuruta wira na kuuguo nja agakoragwa ai safe na ai mokori mega mathirikari na wira ucio ni nguruta na kio ni tondu ni mbetwe ni mbunge thegi na ndi gwetaga kaingi by the mheshimiwa Ngai atu ya mahinda ni ndona kamiti ni ndona urito wayo na bata wayo ora wigie mawira ndi gwetaga kaingi oka tugacira icio cia kamiti yo na cia Runyenjes he point wa gweta una ndego ya bata muno no andu moragia rimwe atire mawira maya makoragwo ku mawira maya monekaga atia nimwe cia ciuria iria
tuonaga haha mundu akenda guthie ruraya no ne ukire mathiete ruraya ndona korabu no ruraya andu cio magacoka uko na ruo ruingi muno maundu macio mukwendwa murore ni tukumaroria monde good riu twi gwaku mucie kuria runyenjes wamba wa mukiro na ngeithi nyingi muno ni mundu rakwirorera na agakena ari JKUAT University ya Jomo Kenyatta gukena muno ni undu uria uracira na ni mwaria mekuga gohoro wa giti gia president miaka eroka ti riu riu ndona ta kurathio 10 haya halo kama mimi ni Duncan kutoka Kegumo unaweza uliza mheshimiwa kuhusu barabara ya Kathageri ginya Kanyua Bora. Okay. Well, andosin Akigumo ni andu wakwa actually na ekuo Saturday nitwathiete function yo mumwe nocio na thirikari ni atwirire ni gatwakira bururi farafara ya kuma Kathageri actually farafara yo ambiritie rukurire ikurukite Kathageri kathinginya Kanyua Bora na thiini wa budget supplementary budget ino turathondekire gutie na mbeca nai kidogo irathire waki wa farafara wanai injina imwe ni tondu thirikari ira inheritire huge bills pending bills andu marutite wira na tiarive uguo president vamwe na thirikari yake ni ronire iwega vandu vakwambiria project ngeni yambe irive thiri ni tondu ana mbeca cia kuriva thiri itironeka cia kwigana aravotire ku raise around 60 billion cia kuriva farafara iria cia tene na riu kwina bill nene ya over 500 billion iria ivati kurivwa lakini kuute kuga ati njira ti thondekwa ni kuthondekwa na nie ni mbise president wetu ni tondu nie njira iuguo wega pio nie ni na witikio kavinda gaka turamuvere ka miaka 5 ni agutwakira farafara yo no nie ni ta mumbunge wa andu wa constituency ya Runyenje no wega kumera ni nirerutaniria muno nikenda wana njira iria itekiritwe rami ikorwe cie passable kana ikorwe ikivitukika teyo ya andu Akigumo no mabe witness ati nie ngithurwa nduike mumbunge njira yo yaenda thina muno na andu maturaga vindi cionthe magomete na mavandite ndigo itondu itiavitukikaga lakini naoka na korani ni rame maintain wega nowadays wanakora tutikinyete varia tungienda tukora tukinyete it is passable it is a key road na ni vati kuthondekwa but wanatigeo nitura kwina njira kadhaa si muvango ria gukora igikirwa rami imwe ni tuvotete gusekiwa mbeca cia kwambiriria ni tondu riu mundu ndarathi thirikari ri gucaria mbeca ino mbeganu mundu arona mbeca iria ona akaura nacio athia akarutirwo wira wake na ni wega ni announce buge as we speak njira ya kuma kuri uguo njira ria twambiririe kuthondeka gwikira rami kuma vale uguo igotire kuthie kumira KCC contractor ria on site ni kendari kienjireo ni wega mbuge kwina njira ya kuma vale uguo Kangaro ithiete kumira kuri uguo Kairo rimwe na wa Manyata na ni wega mbere andu akwa constituency ya Runyenje contract iyo tiga riu iragwetanwo na njira na constituency ya Manyata no ayo contract ucio no akewe na njira ya kuma Irangi kuthinginya kuri uguo kuma varia Ngorova kuthinginya Irangi mutituri na already ni muthimu njireo na andu Irangi ni monire njireo ekithimwa ni tondu anayo ni gukorwa igikirwa rami good ni wega mbuge ni nanirire njira ya kuma Kieni kuthika Rumo ni gukorwa ikithondekwa na president aukire Karanjuri akiuga contract uyu remetwo ni kuthondeka njira ino ni akwingatwa na nu ingatitwa riu twage contractor wingi aretwa Macline contractor na already ion site ni mwaku site yake na ni mwambiu kuthima njira na arambirire muthenya wa Aramisi maina mucemanio munene muno na anene yake akera ni undu wa thondeki wa njira iyo na aveto mweri 11 akorwa arikitie akorwe athondekete njira iyo wega kuma Karurumo kuthie Kieni take kuri atire mwashimwa Karemba guthiaga ate contractor angeingatwo na ni akihetwo contractor engatagwa remetwo ni wira contractor ndangingatwa ataremetwo ni wira uguo ucio ni kuremwo aremetwe na aremetwe Tharakanithi akaremwa Meru akaremwa Machakos na ananginya Runyenje aremwa riu engatwa asunitwe contract icio cionthe
njira yo avetwo Tharaka Nithi yavewa contract athatu no ya Runyenje yavewa contract omwe na ni mseni akurikia na no wega mbuge wa vau wikiririe wa njira wa Arami ni turavotire gusekiwa 50 million cia gwikira njira ya kuma vare Makutano kuthie Njeruri icio itingithondeka vandu vanene muno lakini kava ciambiririe ugwa nakorwo ni kilomita 1.5 kana 2 ni ciambiririe ni kenda rutusaragie mbeca ciingi cia kurikiria cia twarithia na mbere but priority roads cietu cia gwikira rami ni Kathageri Rukurire Kathageri Kanywambora then Kivote kuthie nginya Kivwe icio nicio njira igiri tungienda ikorwe cie na rami wega nikenda andu atu makoro maisawa na nitwisi wathanire wa William Ruto na Rigathi Gachagua nituguthondeka. Haya nice. Betty kuma Kagoma uliza mheshimiwa mbona alitusahau na stima. Tumeandikwa majina na namba za mashamba kama mara 5 mpaka sasa. Please mheshimiwa tukumbuke. Okay. Betty kuma Kagoma. Matire thitima na moetwo maretwa mao na namba cia mugunda thabari cia kinyo 5. Mwimanyere muti akona andu mauka kumuia migunda. Maita 5. Aya, ni wega mbuge ovoro wa gwikira thitima nie ni ta mumbunge wa andu wa Runyenje. Andu acio akwa ni aira atiaga kuro kwina mumbunge managia akamekira thitima na wingi ni Karemba ni tondu project iria twavotire gwikira thitima ni projects 38 in our first term ikavete matura 52 38 projects ikavete matura 52 na matura maria namo matae na thitima right now as we speak no matura mengi ni matura over 29 lakini gikeno giakwa ni riri kuria tumite nikuo kurasa ukira kuria tuthiite uguo na andu acio kwina andu maturite ndumari kavinda kanene muno andu ta kariru kundu nirari igoro ya andu agataumwa kundu gwitagwa gataumwa gataumwa yani gutiumago ni nduma ni kundu kunene kuo muico wa constituency andu acio matiae na mwivoko wa kugia thitima na riu mai nacio kundu gwitagwa tangurukire na kuguo Kigumo kundu gwitagwa ta Kivumburi kundu gwitagwa Gaturi na kuria so andu matae na thitima na riu mai na thitima Kivaruri na nginya Gicagori Gatumbi Gitumbi andu acio onthe matiae na thitima matura mengi muno na Nyagari na matiae na thitima no riu mena cio riu na acio matae na thitima gutie turari ndumari nie ndese nita mumbunge wa na ningumethera mbeca na ugikiona ihenya mheshimiwa. Thank you. Reke ngurie kiuria gikidona gikiega. Okay. Kamau uliza Muhesh Juye ndio chairman wa Labor Committee. Mbona wafanyikazi wa posta hawalipwi na usiseme jina yangu? Adu wa posta tiarihe. Alafu tatuiria tire mheshimiwa. Ndeciria kamiti yaku no yaroraga taru kwa andu marutaira county governments na makiwa tutiretwo mushara ga miriga na nga kohana we no igirire andu tacio no igirire ku mateithia asa andu acio go mai na county government na ni mavati kuvira grievances yao we county but mai na opportunity but governor waski mai na nigitumia mai na opportunity mbega muno ya kureta grievances ciao kwi kamiti ya Labor agakorwa onwa ni marona tako matarathikiriria ni tondu wanaona wa employees kamiti yaku kana ya MCA county ni kuri kamiti cia Labor of course kwi kamiti cia Labor nginya gwa Senate kwi kamiti cia Labor no ru kamiti iria thondekaga watho na iria tungiuga supreme ni yaku overall wa legislation na oversight ya Labor matters ni kamiti iria ndongoragia ni chairman riu ni wedi uragia andu aria mangikora mena issues cia Labor matters wana maya county kana na maya na kuri uguo private farms na companies mena issues cia Labor mundu ule aguka kwira ni nie taru andu acia posta kanira makangigwa te ari vena te ambiru na ni nie mundu wakumarandurira mbeca ciao riu ni maambire matindikire ni maambire na nwa ni mavenginya namba yakwa ya thimu nikenda mavote kumbiraga maundu mao na ni chairman wa Labor nie ndie wa kwiragwa maundu ma constituency ya Runyenje peke yake hapana
wana maundu ma Kisumu okerwo ana ma Mombasa nikio ona ndarehe kiuria kia andu aya ma poster the last week but one nirai kuri Kericho ndongoretie mbunge tuthiete ko investigate issues cia sexual harassment na exploitation ino wa company ya Ekatera iria etagwa Finlays etagwa Unilever na ingi etagwa Finlays ugoru ndiathiete naku ati nundu bati koranero nyenje no area of jurisdiction ni Kenya ngima na wirocio ni tayari kuruta andu ni mamve guo. Asante ndagwa uga ati no heane namba ciaku ni ukuigwa iganiro giciana namba ciakwa ci thiini wa fan page yakwa ya Facebook na namba yo niyo yakwa mundu uria wina interest ni mse ni akumikura vo ndukwenda kumigweta na ya ndirenda kumianira on air mundu amikora Facebook ya mheshimiwa Eric Mushangi Karemba na niyo namba yakwa na ndie na ndurenge haya mundu agithie ho nigetha agikwena makaya ngenda kurehera akurehere na wona magi ukari mheshimiwa matuteithie andu ni makayaga muno ninyona na message ya uria marahinyiririka kana marahinyiririo mawira-ini wa muico nigetha ukiuge horo muhesh tondu Bishop David Thagana wa kanitha wa Goa mekona Njoroge makeria cia thayu ri nie ndi kuigwa mukiuga atiriri ati murakorire kumbere tare kindu nie ndi kuigwa mukiuga ati President Uhuru atigire oguo athire agitiga utari onake ngaigwa ukironga he project cia rugama ngacigweterera no tondu ndikikaragwo bururi uyu ri o muthenya ni munganagia mbeca cia igoti muri ta thirikari riu mwena mieri irorete o 8 kuma mwathuro mugutura mucokaga hindi ya Uhuru nginyari yet already ni nywe mwena kirauni na ni murogania mbeca cia igoti na konda hitie mundekera ni kuria kiuria no auria kiuria kiega na ni tutwikuo ni ma na thirikari no iraungania mbeca no challenges ino imwe twi nacio ti challenges cia ndagikeno peke yake ni challenges cia na nginya history yacio ni tondu tadu twaria uvoro wa subsidy tungigweta uvoro wa subsidy subsidy ya introduce to ni thirikari iria ya ikuo no mutongoria wa maandamano akiaria arauga subsidy isokwe mutongoria wa Azimio itwa no ingi no wa maandamano no Azimio no wa maandamano still arauga subsidy shokio todo ni ya thaitagira ni ya bacagirira mundu besa icio cia subsidy honestly speaking besa icio cia subsidizaga consumption na ti sustainable ni undu subsidy ni kuga atiriri thirikari irute mbeca ciayo inenganire kwi entities iria irathondeka mitu no uvoro wa mane ati mutu ucio wa subsidy andu aria maurire a very small percentage no mbeca icio itiathi kwi andu othe ciathire kwi andu anini twaririo uvoro wa subsidy ya fuel mbeca cia subsidy itigendaga kwi everybody ciagendaga kwi the owners of the companies nikenda malowe prices but ya ukagande marginally uguo beneficiaries are mbeca cia subsidies matiai the common mwananchi riu policy ya government policy ya William Ruto ni sustainable ku subsidize consumption. What is sustainable ni ku subsidize production na nigitumi turera thirikari vikavike iretere arimi yetu fertilizer ni tondu ni turegwa kundu kumwe fertilizer ni nginyu na kumwe ti nginyu taru andu wakwa ni nirenda mareterwo fertilizer nikenda mbembe iria maravanda mavande na fertilizer mauka kulimira na fertilizer iria subsidize ya thirikari subsidizing production ti subsidizing consumption tondu ti sustainable. Okay, haya hagutinda mugicoka kwi hindi ya Uhuru hau atia na riu mutikebatirwo kwa mugikarire giti giki kai o mwaria hindi ya Uhuru gwathire ni actually ni na ndumaniriri ya gitio muno kwi uria wai president wetu Uhuru Kenyatta tondu akenya ni matwikire ega gwike makimuva nafasi ya gutongoria bururi wa Kenya miaka eko ai president undure mwega muno angika ni gwitikiria nario bururi wa Kenya naguo
uthie na mbere without interference. Tondo kwina utterances ciake negwire na matu makwa ai Kisumu akiuga ke aivuva wa mutongoria wa Azimio 100%. Tikihoto giake ni kivoto giake kia gukorwa aivuva ya mutongoria wa Azimio 100%. Na akiuga ke mutongoria wake ni Raila Odinga. Lakini kina kivoto giake ni tuwese Uhuru Kenyatta Mugathe, the former president, Noriku. He is not an ordinary person. Te mundu wa kawaida. Oguo statement teo ni tuwese implications siayo. Ando wale tukoreto tuwese yasare kidogo na tuwe na some experience ni tuwese what he means. Kana aramaanisha atia kuga aivuva ya mutongoria wa Azimio. Teorie ni ndwe giatumire Kibaki aritaya ekirire. Ni ndwe giatumire Moi aritaya ekirire. Nike kiratuma Uhuru aritaya arie. Kiria kiratuma arie ni gukorwa ke aina interest na maundu mama marathi na ndui na mbere. Aina interest na ni nirenda no mende kumuria ni mwanake munini. Timugiria ukorwo na interest. Timugirie. No ni muria ni ta mwanake munini na mutongoria munini wa bururi uyu wa Kenya umirie arie sararuko auge interest ciake ni iriku. Ugu niguo ningiuria. Haya sawa, thengio mheshimiwa. Wa mwisho pio ni mundu rajira Kamau ndukareke Karemba oime mheshimiwa tamuritie tondu ni ndaritaire ndarutaira na thirikari o ni njage arutagira Malindi pension ri iyo moko-ini maku becha isi tune pension we kametire tagwa ya social protection social kai labor social ni wega mbuge thiini wa standing order cia bunge ira twinacio ni cia separate committee riu committee ya labor initially ya labor and social protection riu kwagia committee ya labor ira ndongoragia ni chairman na ya social protection ira tongoragwa ni mbunge wa Thika Alice Ng'ang'a. Alice no na social protection ni keruti ya lady nego mutika ndo pension good riu we giginyanaga na aturi riu nie ni wa gupambana na aturi na andu aria engi hekigwetana etanaga menyerera riu ugohoro muheci na wacithie mbu magairia muno na wangenia ni guka na no we tu ukorwo na Kiremba bunge no anie na no anie ngucoka gutwika president wa mbere mukurinu aina Kiremba na nimse mavinda mangai ni mumega ni mwanake munini andu arunyenje maranevokere utongoria ni mwanake munini na nina witikio ni tukuthie kurasa na kuugo kurasa ugo tukuthie ni ngai ugo tukinyia kuo utio ndore magangai ugo kavinda kangai kakinya nimsi ningevesa na kuya ndo wa bururi wa Kenya na niniretikia ni makerireria utongoria wakwa na mani support no mbere tondu wira uria ni naguo ni wa ndo wa constituency ya Runyenje wira ucio ni nguthie na mbere gutungata wega ku support kithomo watauria ngoretwe ngika na actually thie na mbere nginyangi supportaga miradi ino ingi ta uthondeki wa njira iria cie mwana wa Kera taru andu wa kuria Kasavali ni wega mbuge mwavota gwiciria ndiramenya njira yenyu ni njuku. I am fully aware na andu wa kuria uguo Kiringa na kuria Kamugere ni tukite kuthondeka njira yo ni turamenya na mbure kiuraga no akurara uguo ni tukuthondeka njira ni turagirirwe ni engineer wa Kera kuthondeka njira riu kurai na rukunguru wingi muno tondu aratwirire njira icio tuthondeka tugikakira maram twaithondeka twekira maram na rukunguru ruonde rurai kuo maram yo ni tukana na ndaka na ni tukora twaruta wira wa mana atwira anakorwo ni gukura mbure no yuraga igikesaga yaura igakia na ni tugukora tukithondeka njira na andu acio ni magukorwa maisawa na nitukudina mbere na kunyitanira na. Asante thegi muno mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Eric Muchagi Karemba kuma kura Runyenje chair wa kamiti ya labor ni uri ukaga tokaria otoguo twari betaga ikaingi ukaga tokaria thegi muno. Njorogo githithio kaina Bishop David Thagana mututhomithio horo wa fata wa kuiga thayo ona Inoro TV tuguthie kurasa njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titaguko kumago.